ayinanga vile mina guys ngiyavuka 6 lapha ngithi ngiphumela ngaphandle ngihlangabeza enye weather ye2x2 1 for soul. Uyayibona le weather lena ukuthi favor laba lokho abaphuma izolo bothatha ama gift we-Valentines azanke basabuya balala khona. Makuma gift we-Valentines niwatholile wona or nizifanela nami nomshana othi uyitholile nasicela comment ngesithombe sayo. And i-gift it doesn't have to be something big. Nanoma kuma flowers or ikota yi7.50 ku right. Akufani nalona bamgifte ngethobalano kuphela. And abantu abathanda ugiftana ngethobalano amantombazana kanti amantombazana ubani lonwantshela ukuthi ithobalano igift ayikhona ngicela nikhupukise namasokisi. Mangithi xa ngibona abantwana besikolo bagibele emuva evenini lapha lokho balibele bayabhaca lapha ngiyazi ukuthi kanti abantwana labo babhaca kangaka yini or baphuphutha umoya kanti hayi no ukhona iwano batshilo ukuthi nange malume kamshana lapha evenini uzoshuta sibhagcini ngathi das right net for lokho ngibaveza ngamabu. Yabona thina lokho kudala amasakhula bengikugibele emuva evenini baba bowuzoxolela ukuthi uhamba ngezinyawo cause indlela yonke boloko bathi bayadla phambili. Ngikhumbula ngelinye ilanga abanye badlula bagibele emuva evenini samembeza sathi bayadla phambili baphendula bathi badla unyoko. Ngagcina la ngalelo ukuyenza lento leyo fast bese sesise down lapha sasho singena lapha egarage sifuna ucheck amatayira ne-oil ukuthi sijame kahle na phela siye emaplazini ma yonke into kumele ibe mjojo konje ngithize ngizontshela ukuthi kuyenzakaleni ngale gari bengihamba ngayo nami ngiyaphapha nginomlomo mazi. I decided to end the contract with them before time due to some other reasons engeke ngiwasho publicly, and the reason why engeke ngiwasho publicly is because of what I'm protecting my name and my brand and their brand also. Yes guys, ngizontshela enye into ebaluleke kakhulu and abantu bayithathela phansi. Kubalekile ukuthi ube emotionally intelligent. Yazi konke la nakusetshenzwa khona hlezi kunama disagreement and ama disagreement akachazi ukuthi maye sekuyifok maye sekumele sikhombane ngemini. So mina ngilo muntu lona ukuthi mangabe kune disagreement esihlula ukuthi silungise kumlomo ngcono sihlukane sizabuya sihlangane ngelinye ilanga dani ukuthi omunye agcine seka izinto azozisola ngayo. Kunale sisho lesisizulu esithi umthombo awunyelo, so make sure ukuthi empilweni leso sisho usithatha serious. Fast bese sengise cash bill lapha umdala ungithumile ukuthi ngizothenga iwindow lana le window lela balithengile for i-toilet elincane kakhulu. Yabona ama we cash bill ihlezi ithola free marketing lana kimi. Yes siphela zonke izinto zokuyakha lana kithi zithenge cash bill and ngihlezi ngenza vlog kanti kuphi i-marketing team yakhona ikhona ina social media ingiboni na ngiyazini ngiyobathega manje ngiyazimarketa mhlambe bangayibona le vlog bayibukele bajabulile lapha basala bangibamba ngematerial yokwakha i-double story le maplazini. Mara bafethu niyakhumbula ukuthi when you use the link and promo code on my bio uzitholela i-50 yamahala ha. Ningizwe kahle ngithi mahala ha. It's a voucher and leyo 50 rand ayihamba yodwa ihamba namaspins ayi-25. All you need to do is to just to click the link on my bio and register kanjalo nje seziyaduma. Don't forget to use my promo code. Fast bese sesidlule eDoronkop lapha kunesinye store salana eDoronkop engifuna ukuniqoqela sona njengoba ngihamba la ngikani ngisikhumbula manje. Phela eDoronkop ke kwayenzeka ukuthi idonki ejayisa imoto mayile donki beliniwa kakhulu bathatha inhlabathi balomboza. Manje lana balivala khona ngomhlabathi sesitradini sama-taxi lalelayo ukuthi kwenzakalani. Nalethuna niyalibona ivideo ngihambisa istarach naliyase so vele mawufuna ukuhlika la uthi driver ngicela uhlike ethuneni le donki. Fast bese sesemaplazini lapha nasi sikhula pata sibhizi ngendlela kusho service delivery kanti elokishini masiphalaniphalelwa yini senhlula barume amaphotholo aselokishini imigodi engangani ungangcwaba nedonki phelele ngcono nathi sithatha amadonki afile siwafaye khona sithi driver sicela ukwehle phothole le donki nasi nesiphila sivuthiwe emaplasini yo ngiyasese kube ngiyangena net kuthi lena isimi yekhuwa ngizathi ngiyangena livele lingidonore khulu. Niyabazi mara abayilungu basemaplazini ukuthi badelele kanjani. Yes mina sekuthi akase bangweli staff ngabatshela kahle indaba zabo mara nami izindaba zabo yiziphi lezo ngoba namadatha wami English awuvela phela immediately mara mina vele babangaqala bathi ngiphikisana nekhuwa avela ngeke ngikhuluma isingisi baba ngokukhuluma isindebele sekhethu baba sahlangana ngaphezulu wathulo kangaka lana kamagogo nezinja next ukuchagalana nangaphandle kusho kona ukuthi abekho mos vele ngathi yazini le window ngcono ngilihlise ngilibeke lapho ubaba muzathi makabuya kulo meeting abathe kuya alithole lapha ngaphandle manje umalume makazibambezeli-ke makafika emaplasini nangaseka busy lapha esihlahleni ukhumvilo niyawazi umvilo mara abantu bekosi nithi yini lana nibuya khona vane ngizomaperi bathi kingi kimabilo. Hayi no construction yaphusha musiboma next week bazabe sebaqedile la. I mean abafethu kuyakhamba lokishini sengiyohlala emaplasini yabona lana sino sesami siziyakhela ama-room ayi-2. Hayi mara man lama-room lawo bawayakhe wrong phela ngithiza afane exactly nalawa selokishini but sengibona enye eronyana yabona lento lokuthi wenza izinto uselokishini lokukhuluma nefoni abantu basemakhaya. Hayi no kusho kona ukuthi abopatra kuyomele babhuruze lana baqale phansi phela ngeke mangithi hla enasi nesiphila salana kamagogo sivuthiwe ngathi yazi nathi ngidobhadobha imbhobho embili angazi nokuthi ngikho esayidini le right na phela isiphila umani ungenela noma kuphi ukhe.